Sad ste me malo zatekli. Pa ja već obavljam državno odgovoran posao. Moje ambicije su sa 5. mandatom u gradu Zagrebu u dobrome realizirane. Ja imam 58 godina. Dovoljno puno da ne napravim greške koje sam radio, a dovoljno malo da mogu još raditi 10 godina kvalitetno. 8 do 10 godina kvalitetno. To su moje ambicije. A da bi to moglo sve napraviti, bitno mi je zdravlje. Da budem zdrav. Moja jedina preokupacija je da budem zdrav. Mogu biti konkretni... A inače biti gradonačelnik grada Zagreba, dopustite, prostite. To je druga izvršna funkcija ove zemlje. Moje ambicije su dobro realizirane. 4 puta sa strankom koju sam gradio 2000. godine i 5. put samostalno, sa samostalnom listom. Većinskom u gradskoj skupštini, digli letvicu na 208 cm, struke i kompetencije, časni i pošteni ljudi u gradskoj skupštini i to je presudilo ove izbore. Očekivalo se 3-4 mjeseca prije izbora da će gradonačelnik Bandić ponovo pobijediti. Ali niko nije očekivao da ćemo u skupštini napraviti većinu sa većinskom listom. SDP je dobio 12 zastupnika u skupštini. HDZ 8. A lista gradonačelnika Bandića je dobila 17. Skoro koliko 2 stranke zajedno. To nije dobljeno na ljepotu i na pamet. Dobro. I kliker gradonačelnika Bandića. Hoćete li to kapitalizirati na nacionalnom nivou? Hoćete li osnovati stranku? Ja samo 2 rečenice, hoću, odgovorit ću vam. Kako ne? Hvala vam. Nakon toga slijedi reizbor pročelnika gradskih ureda. Pospremanje stvari, oni koji su se za 13-14 godina umorili, da ih se odmori. Imenovanje novih svježih ljudi, svježe krvi u gradsku upravu. Iza toga slijedi imenovanje uprave holdinga od 7 ljudi. I odmah mogu reći da ćemo još 2 člana uprave staviti. Morat ćemo još težišta dati na financijama i odnosno sa financiranjem projekata koji će biti pred nama. I na koncu, ono što je jako važno, sada još i za direktore područnica, da stavimo ljude stručne i kompetentne, da tu ne fulamo. Tu letvicu koju smo u skupštini, koja je dobila povjerenje građana grada Zagreba, ne uprskamo nigdje na ovim razinama. I sada odgovor na vaše pitanje, ukoliko ovo sve napravimo za 6 mjeseci što trebamo napraviti, a 100 dana će za 10 dana 15 biti, onda je sve otvoreno. Ja sam onda posložio i napravio tim koji može funkcionirati. I sve je otvoreno. Dobro, dakle, sve je nakon toga otvoreno. Da rezimiramo, ako postignete uspjeh u Zagrebu, to vam je odskočna daska ukoliko za 6 mjeseci. Za parlamentarne izbore ili već za europski parlament? Sve u svoje vrijeme. Ali ukoliko napravimo ovo što trebamo, a napravit ćemo,